جنابند نوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و 19 جوتمه 2025 یکشم لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هجم نوچه اندناوا روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. دایی که ناشتی دان زنین که پیوست آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله جالان وره مسوگر کرن و گوتن دوی دولت تاول گاوان با ویژه بی ریبرتی تشتک نابه. سروکاتی او پیام شانش بر بارشی ام بندا بارشی هر چپارچه سکنی نجیرا ام آمادنش بارشی را امی و بارشی و گوتنی پیکی ام گاوا خواستروک هر شرط و مرجی خواه دانیا هولی پیچاب عالمی دوان چه کات شوطاندن و بارش دست بکرنا بارش بکر ام جید بلا بارش چه بی ام دعوا بارش دیکن دما چقا سروک زو بردن حقا بارش جه زو بک بیتی اف سوره جهانه که بی سروکاتی نابه بی سروکاتی چیم که ناچه به بی سال همده ساله بی سروکاتی ام ملت گاهنده هبه ملت گونه چونه لها کیانی لها سروکاتی آنی لها ام نکنی از ما نفا خبر دین از ما نفا قدقه لی هم گریدای چه دو بلا ببه کیو دو بلا ببه ام گریدای سروکاتی خانه ام جیرانین ام سرکتنی جرات خوازین جبونا پیشروش خویت نخواشید خو ام باش خورا بهیلن ایروشین دا ام دویژن ام آشتیت خوازن دایی که اسکر دایی که ترکا بانگوازی ام دولت ترکا المجلس او کمیسیون هنده دریج دکه پیاجوی دریج دکه ام چلی فامنا کن چما تد پنگای آشتی نه هویجه چما در حبس زندان نه که حبسی سیاسی هزار نخواشن چما سریعکاتیت آزاد نه که اگر تا دست آشتی دریش که تا چمانی تا بینگاه که نه که باریا و گلیش بیبی ام بنگازید همه دنیای دکن دولت نه تاوی هن سلاحات فروش استر گلی کرد هر تشتکی هم پیتینن هر هن حسن ویگاه هندی آشتی پیک بینن لی مخابن دولت اروپای دولت نه تاوی هن ما تماشا کن ام بنگازی وانت که پینگاه آشتی هوتا بلانی گرکت خوبی نه جایی که عسکردا که ترکانش برن دست خوابدن دست دایی که ما ام آشتیه که و کوی آرامیه که بینن وی ولاتی که دی چه دایت نگیری خون نرجید هر درخو ام آشتیت خواست جبو میتینگ اسن یورته بانک دم پارتی EHP EMP فدراسیون مجلس سوسیالیست SMF تیپ او پارتی آزادی جواکی توپ ده 25 جوتمه هدل قادا اسنورتیا استنبول به درشما جبو کد آشتی و عدالت ام به هورته بکشن میتینگ دار بخه دم پارتی استنبول و سرک کمیته آماده کار میتینگ احمد توزون تکرداری میتینگ و هاگوت لدیج خرکرنا اکولوژی کریز آبوری و بیوخیان دنگ خو بلند بکن وکا پارتین چپ و چپکر امی لدیجی نهاقی و بیوخیان دنگ خو بلند بکن زختین پرالیین اقتداری دادومن ده سردمه که جنایتین کار خرکرنا لدیجی جنان و خزانی ده دبه زیده دبه ده امی جبو رزگاریا جوی روشه لقادم بن ام بانگلو همو گلان دکن که ده 25 جوتمه ده تولی میتینگا مببن پارلمانتر برای هدف لزگین بوتان دولت جگاواتن دوره بردف که پلاتفرم زمان کردی یا اروپای پزه که لزگین بوتان درباره پیواجوی ده جان فراغفی او گد گل کرد و پیشنگی ریبر عبدالله جالان گاوین گرینگ و استراتژیک آویتن جهان به ارینی نزدیک بود لی دولت ترک حتی نهاگا و کرینی ناویتیه تنه پیشنیار برز او جالان یا کمیسیون ده مجلس ده آوا به پیگانین لیوه کمیسیون جی دستور ندا که دایی که کرد ده کمیسیون ده به زمان خوی دایی که خوی افاده بکه اوها خرطه که مزنه او خویایه که ده ذهنیت دولت ترک فاشیست تو گوهرتن چه نبویه آرمان جوان مجول کرنه او دخوازن دمه قزنش بکن جبوه جی باوریا گل کرد و رای گشتی به دستلاتاری AKP و MHP نایی لی دولت و دستلاتاری چقدر دکو دولابا بکن جی و نکاربن ریل بر سرکتنا گل کرد بگرن
لزگین بوتان بالکشان سرگفین دولتا ترکیین لدیجی روجاوای کردستانی او گوت اف نیتا نچاره سرکرنیگه. لریبر عبدالله öcalan و پیشنگین تفگر آزادیا کرد و دبینن او به هسته عالی دولت تنگا بو نچاردکن که گاوان باویجن. بار تنه لسر ملی گل کرد نینه آشتی جهر کسی را لازمه. دوی سازی و دزگهین جواکی و پیشهی روشنبیر اولدار آلین دموکرات و آشتی خواز سازین کد و سندیکا سازین مافین مروان و مدیا تبلی پیوژو ببن. اف ساله که کرد لهمبری پرووکاسیونان چه دبن باش لبر خوددن. آهری گرینگ دیاسپورا یا او دوی رولک جیانی بلیزه و به دیپلوماسیه که خورد به لنکو جیان جی تبلی پیوژو ببن. دم پارتی چو سردان سلاطین دمرتاش هفسروک انگشتیین پارتیا وکفی و دموکراسی یا گلان دم پارتی طولای حاتی مغلاری و تونجر بکران چون سردان هفسروک انگشتی پارتیا دموکراتیک گلان هدپی بر سلاطین دمرتاش کلگرتیگه حاتی پا فیا ادیر نیته گرتن تیپا این کد سردان ده لسر پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ورا آخافتن و نیخاش بین کرن. چارەسەریە پرسکرێکان گرێدایی ئازادیە رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجالانە. رێڤەبەرên wan tu Hayderê diyar kirin ku girtî û malbatên wan li benda gavên şêmberin. Ji bo selametiya pêvajoyê jî divê mafê hêviyê bikin piratîkê û rêber Abdullah Öcalan azad bibe. Hevseroka tu Haydera wanê Rengîn Karaduman got hêviya me malbatên girtiyan ji pêvajoyê heye. Em ji bi rêz Abdullah Öcalan bawerin lê baweriya me bi dewlet û desthilatariyê nîne. Çima jiber ku heta niha tu gav neavêtine. Rengîn Karaduman balkişan ser girtiyên nexweş û got girtîgeh kirine kampên tunekirinê bi sürgünkirina cihên dûr malbatan jî ceza dikin. Girtiyên ku 30 salin girtîne bi bahaneyên keyfî berdana watê hasten kirin. Dema ev hebin gelê Kurd maftere ku baweriya wan bi dewletê nebe. Ji rêvebera birên tu Hayderê Nedim Sîpanjî got divê demildest pergala hukûxê were guhertin. Hukûxa heyî dîrekt bandorê li pêvajoya çareseriyê dike. Hê jî poşmaniyê ferz dikin ev şermek mezine û nayê qebûl kirin. Çareseriya pirsgirêka Kurd bi azadiya rêber Abdullah Öcalan vegirêdayî ye. Divê bi rêz Abdullah Öcalan û hemû girtiyên siyasî demildest werin berdan. Ji bo girtiyê nexweş keskin û încil daxwaza tahliyeyê hat kirin. Şaxa Komaleya Mafur mirovan a îheda Stenbolê ji bo balê bikişîne ser rewşa girtiyê nexweş civîna F708 li darxist. Di çalakiya ku li pêşiya avaya Komelê hat li darxistin de balkişandin ser rewşa girtiyên nexweş û fû keskin. Metna daxuyaniyê ji aliyê endamê îhedê Ferit Barut ve hat xwendin û hat gotin. û keskin bi gelek nexweşiyan re tê dikoşe malbata wî jî jiyana wî fikaran dike. Înfaza azadiya girtiyê nexweş li wanê jî daxuyanî da. Di daxuyaniyê de rewşa özgür azad încî hat bibêxistin. Di daxuyaniyê de endama îhedê aslî viyan Saraç Aqifî û diyar kir ku încî 26 salin li girtîgehê tê girtin û ha got. İnci heta niha li girtîgehên Amed, Sêrt, Enqere, Antalya û Osmaniyê maye. Niha jî li girtîgeha bevlekariya bilinda Kırşehirê di hücreya yek kesî de tê girtin. Rewşa încî ya derûnî ji her ku diçe xira dibe. Divê încî tedawiyeke bi rêk û pêk bibîne û di hücreyê de bi tena serê xwe neyê girtin. حقوق دژمناتی خستن عملیاتی گرتیه که سه جاران بردان آوی هات آستن کرن دیار کر که لهمبری گرتیان حقوق دژمناتی دمریت دیه جمیل ایورندی لگرتیگه ها تیپا سه آکر شهیریته گرتن و 31 سالن دگرتیگه دیه دسته اداره و چافداری سه جاران جبو 6 ماهان تحلیه ایورندی تالوخ کریه ایورندی که 62 سالیه و نخوش دله تاوی دما اینفاز خود تمام کریه جی به هنجتا تیکلیاوی برخستن رقوتنه بوی نای بردان هری داوی ده 14 جوتمه ده تحلیه اوی ها تالوخ کرن ایورندی تیکلداری مجاری لسر تلفونه به مالبات خوره آخفی اوها گد
به حقوقی لدیجی بیته کرن ایدی و گریه گفکه کشتنی و بانگ رو وزارت داده کرد که در حق سپان کیفی نگرتی گه لپرسینین بدن دست بکرن. نخواشی من عادل آکرونی که ده هفته جوت مهده برم استنبوله. ده هشت مهده جی برن لجنه اختصاص یا 11 و راپور آماده کرن. من جزای خو خلاص کریه لزیده تری ساله که دهندور دمینم. ایورندی بانگ رو وزارت داده کرو گد بانگا من جبو وزارت داده یه. اف شخص تاوی جی وانتشتانده که گلو اف شخص پشتا خو بکه گرمده که وانتشتانده که لوه گرتیگه مروف دمرن. مدور یکمین نه بمره نجی به تو کسان را هفدیتینی ناکه مگلک جاران گری کر او جره گوت وره ویداره دبکو سبه دو سبه از جی بمرم هفجه دسیه مهیده عملیات ببم لینه دیاره که ده ببم آنا دبکو ساخشی نفلتم باشه برپرسیاریا و کیل خودگره جخوا کسک لخه ناگره هونه بیجن ده قدرات ده هبو لیا راست ابکو هندکو جن هوالین دبستان ین روژین کاباییشه رکتور چما خوابت شیره چالاکی خواندکارین زانینگه ها yüzüncü yılı yavanı pişti rapora sazıya tıpa etliya tekeldari rojin kabayişe çalakiya lehundere kampüse de roja piyencan dede dominin. Xwendekaran diyar kirin ku ev berberyarin ku heta mirina rojin kabayişe were ronîkirin çalakiya we xwe bidomînin. Xwendekar Tuba Eriş got mixabin mehevala xwe min dakir ji ewil ji me re gotin xwe kuştiye li eşkere bû ku êrişek zayendiye. Heta ku suçtar neyin girtin û neyin ceza kirin em xwendekarên zanîngehê xwe di ewlehiyê de nabînin. Tuba Eriş got çi bû tilya kê divê kuştina qirêj de heye kamerayên her roj dixebitin çima wê rojê nexebitin. Kujer kine çima tên parastin em bersiva van pirsan dixwazin. Xwendekar Barış Metinci got hewil didin bu yerê veşêrin em dixwazin kesên hevalê me kuştine bên girtin. Nabe ku rektör bêdeng bimîne divê rektörê zanîngehê bi ciddiyet li ser vê bûyerê raweste ev şerma zanîngehê ye eger vê neke bila îstîfa bike. Barış Metin banga piştevaniyê li raya giştî û xwendekaran kir û got em dixwazin çawa ku dayîka Ahmet Munkuzî vexwendin meclîsê bila bavê Rojîn Kabayîşê jî vexwînin. Divê rektör demildesta xwêniyekê bide ji bo Rojînê em ê bibin dengekî bihêz. Hejmara 138 a kovara jenê derket. Hejmara 138 a kovara jenê bi manşeta zayendîkirina ked û xizaniyê derket. Di hejmara nû de li ser newekeviya dikada aborî û kedê de li dijî jinan hatiye nirxandin. Nivîsên di hejmara nû de evin. Xizaniya jenê ya dibin dorpêça bêkarî û bê temînatiyê de sevtap akdağ. Di dema kapitalizm qalikê xwe digwerîne de keda jinê Sakine Esen Yılmaz. Tiştên keda jinê ya navê malê bi bîr dixe Sakine Nazik Işık, Hêvî Harika Peker, civaka azadxwaziya jinê û entegrasyona demokratîk Halide Türkoğlu. Ji lîstikekê zêdetir dîroka qedexeyê ya futbola jinê Zeyno Bayramoğlu. Ji 576 gundê nagiriyê navên 379 hat guhertin. Erdnîgariya Kurdistanê ji ber ciyê xwe yê stratejîk û dîrokî ye malovaniya gelek şaristaniyan kiriye. Lewma her navê li ciyên Kurdistanê hatine kirin xwedî şopên dîrokî ne. Dema ev nav tên lêkolîn kirin ji agahî û çîrokên kevnar û qedîm tên bi dest xistin. Lê bi avakirina dewleta Enqereyê re bi zihniyeta yek dewlet, yek al, yek millet navên cîh û warên qedîm û dîrokî yên xaka Kurdistanê hatin guherandin. Ev guhertin bûne bingeha polîtikayên bişaftinê. Di salên 1920 de navên çend ciyan hatin guhertin. Lê ji sala 1940 ve bi giştînameya Wezareta Karê Hundir re guherandina navên herêmê bi awayekî fermî hat kirin. Hemû navên bi Kurdî, Ermenkî û Rumî hatin guhertin û navên bi Tirkî, Liwancî û waran hatin kirin.
ev politikaya bişaftine devam dike unha jî bi fermana Wezareta Karê Hundirya Tirkiye li Agiriyê ji sedî 576 gundan navê 379 hatin guhertin. Çavkaniyên herêmî destîşan kirin ku navçeyên Agiriyê jî para xwe ji vê polîtikayê girtin. Yek ji van jî navçeya Zedkanê ye û di sala 1925 de navê navçeyê kirin eleşkirt. Navê gund jî ku serdema Urartu û Medan mane û bi Kurdî ne hatin guhertin û navên Tirkî li wan kirin. Bi taybetî navên Türkelî, Çerkezköy, Öztoprak û Kaya Yolû li wan kirine. Gundiyê bi navê Fethullah Bayram diyar kir ku ew ji gundê Kurdelî ye û got navê gundê me kirin Türkelî, ev heqareteke mezin e. Ji bo vê jî em gundî navê Kurdelî bikartînin û dixwazin fermî bibe. Li Amerîkayê bi milyonan mirov li dijî Trump daketin qadan. Em qiral naxwazin. Çalakerên ku li dora duruşma No Kings ji qiral re li hev kom bûn rêveberiya Trump şermezar kirin. Li gorî amedekariyan 7 milyon mirovên ku ji 4 aliyên welêt hatibûn li taxa Forest Hills ya New Yorkê kom bûn û bi duruşmeya em ji welatê xwe hez dikin em nema dikarin xwe li Trump ragirin xêriyan. Medya Amerîkayê jî ragihand ku di nava rojê de zêdeyî 2700 çalakî li bajarên mezin û biçûkên cuda hatin li darxistin. Namzetê Serokatiya Amerîka ku li hemberî Trump ketib hilbijartinê Kamala Harris û aktivîstê navdar yê Hollywoodê Robert De Niro jî piştgirî dan xwepêşandaran. Hin ji lîderên komarger xwepêşandir bi terorîstiyê suçdar kirin. Serokê Meclisa Nûneran Mike Johnson jî çalakî weke seferberiya nefretê ya li dijî Amerîkayê pênase kir û got em li vir piştevanên Hamasê û endamên Antifayê dibînin. Parlamenterê Minnesotayê Tom Emmer jî demokrat bi serî tewandina li ber baskê terorîstan suçbar kir. Liderê demokrat yên li Senatoyê Chuck Schumer jî li ser platforma X'ê peyamek weşand û got nahêlin ku Donald Trump û komarger we aciz bike. Dengê xwe bidin bihîstin. Seferatxanaya Filîstînê li Qahîreyê roja duşemê wê deriyê Refahê vebe. Seferatxanaya Filîstînê li Qahîreyê ragand ku deriyê sînorê Refahê de ji roja duşemê bêvekirin û got ev gav dê rê bide Filîstîniyên ku li Misrê dijîn vegerin Xezayê. Vebûna derî dê rê bide welatiyên Filîstînî yên ku li Komara Erebî ya Misrê dijîn vegerin Xezayê. Ev gav wekî beşek ji peymana agirbestê ya li Şarm el Şeyx bi beşdariya navbênkaran û dibin çavdêriya dewletên Yekbûyî de pêk hat. Seferatxanaya Filîstîna li Qeyreyê bang li welatiyên xwe yên ku dixwazin vegerin Xezayê daxwaznameyên xwe biriyên elektronîk tomar bikin. Pakistan û Efganistanê li Qahîreyê li hev civiyan. Li Qeterê di navbera Pakistan û Efganistanê de civînek hat li darxistin. Li gor agahiyan di civînê de her du aliyan biryara agirbestekê girtin. Wezîrê Parastinê yê Efganistanê jî ragihand ku armanca hevdîtinê pêşîgirtina li aloziyên li ser sînorê û got em gihîştin biryara aştiyê û aramiyan li ser tevayî sînorê di navbera her du welatan de ye. Çavdêrên siyasî jî deştişan kirin ku agirbesta 24 saatan ji bo tevayî herêmê gavek erêniye. Li Swêdyayê balafirek bê mirov ket xwarê. Çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê ragihand ku balafireke bê mirov a hêzên hikûmeta veguhez a Sûriyê li derdora gundê Meçdel li gundewarê Rojavayê Swêdyayê ket xwarê. Ma ketina balafirê de ti agahî bi dest neketine. Gudarên hêja me nûçe pêşkêş kirin dem baş.